What is the meaning of virgin birth kijang? Kala hi kya ka importance how kala? Ngala naw akhana ada now le how kala kijimram ni da mi kai khana da confuse le ba le tale ka hi li da sana le li shun khu ya ka yo me ka hang ni sangai chi ne mi kumba wi phap ka dai mi ang kha ma shok pai nai mai sa yo gai ka ba aba ma sang da abu mang na ra ga khui la vai ka mi kumba wi ba shinao ang na ka phra ga ji khang cha mi de ye na shinao na ma fu ga ti shinao akana fu tin vu akana ka ching vu akana now phra re ga ji hi mi kumba wi phap ka da kwing dok in na pning ga hi mong shok ka pai ka rivrawi bang ba sak khana ma lei ma nei ji hi pachim bu wi now prat na itum li thai khui khang sa ji ya ka ching vu ka la phu ga chim bu ma yer now wi asak ma thai rang ga ja ka khalat ba ma yer now li phasa ma khong rum bu sina akna ka phra ga ji li virgin birth ga ji ne kala virgin birth hi wi kamataya hi wi kan khana kala hi ne ka chi thei gi ba bible na khang akaba ti li thei yun ga bai akha khalei ba ba shinau na ga phra ka tong mo rei phungi ji bible li hang hai de ka hi wi ke si li ba ka chi bu kala phutin bu mary na ga phra hi ya ali ka shivaya nau ka shivaya ba je mangla fa thara sa ta da shinau na phra sa la phra ki ta khlei nau hi ba mori ma ga phung nau je na athang hau pok le hau da mori ga phung nau ka chi han ma khlei ni nga tang khui vai gi ji hi mori ga phung nau akhna khang de mori ga phung nau li khui khui vai pong shap ma li yes je tha hau ga da mori ma ga phung nau akhna khayon khamang ma khlei akhna khui phung gi jau ga da rawi khang ran li shinau akli the jingvu patimvu akli now why queen saglaga itumli ida da matang khui vai apong je naran khami hi rawi they kam de phong shop